Tatoni shingi uria wari mubungi wa gicigo bunge gia South Kathuri Murungi na nenkanirite mathaga ma utongoria na obisi kiri mubunge umweru Daktari Shadrack Mwiti na kuga akamugwata mbaru kiri uruti wira wawe Kathuri na yukite kanya kau gutariria weta seneta na kurutanira wira na bakube muno na nkiama ya kigina nikenda amenya mbeca iria ibati kuthie kirima county kureta wiganania munawe Mwiti na ugite akathi na mbere na mirandi ya kamashinani na arina wirigiro atenkinya mbeca cia icugo ikethirwa irebo mutugikare na Nteto Nkuruki. Muthenya Jonarua munini wa speaker kiri mbunge ya seneti Kathuri Murungi na nowe seneta wa kaunti ya Meru na no warari mubunge wa South-Imenti nethirite akithagania mubunge wa Thai Daktari Shadrack Mwiti obisi ya CDF Kanyakine na akiaria Kathuri na ugite akagwata mbaru Daktari Mwiti kenda bakaritira mukari wa ukungugi aria nawe Daktari Mwiti ugite akayukia Kathuri aratigirite na kumira iria tigarite tirikite ni akambiria nayo kama support ira nkomba nikenda South-Imenti komba kuria na mbere mheshimiwa Shadrack Dr. Shadrack South-Imenti ni constituency yomba kwa leaders time to work no tironda iwe South-Imenti twathiria kura atuthiragia iwantu bageta gwita ngugi nange kumakakishia ati ntemuringa nthiguru ngugire itete ndene South-Imenti ngametithia mbere taura aretithitie iria yambiririe na bakabere tumbijewe na bakiraito na baria bari mbere aja yetu ni kuona antu ba South-Imenti bagwita mbere twitegaira manifesto iria tuthithitie na inkwira antu ba South-Imenti kura isira kurukire itweje twite ngugi twitere antu ba South-Imenti na twitere antu ba Meru amwe na Kenya yonthe. Kuruki Kathuri na nenkerete Daktari Mwiti marito jana barara thomithagia ukurukiro obisi yawe akimuria gutigira na baone bakuthoma bati kwagagwa ni bisi Aprosindi ku batethia na basari mbere mbongera bangi na ngetha na mbere so ibwega nontu bwa gwitikiria gwita na mbere na tu nontu gikyo twendaga ki leadership kiri Kathuri na ugite ari seneta wa kaunti iji agatigira na kuthingatira kirobisi iria cirekagiria kigina kia mwingi kiri makaunti ni mbeca ng'ana barekagiria na nijiriri kubatumagira na Nkuruki akiuga kiumia kijite agaikia muswanda seneti ja kwathona kigina ya kaunti na kia mbunge ya Meru twenda kumenya imbeca ng'ana cibati gwita kaunti formula iri gutumirwa na formula iri kunjega ya gutumira nikenda county chionde chithirwa china kwina equity control of budget itukumura nikyo gwikira vikwazo bibingi utikuririza mbeca haraka kiri counties nikenda gutwika maendeleo ya gwita na mbere ngathia follow up next week kiri ndithie bill ya guchinja mbeca iri kuja county mbeca cha county assemblies ichije direct kuma treasury ikenda county assembly chiro chi free chi independent ikenda bomba oversight na muthiene Daktari Mwiti na ugite bota bunge bari na wirigiro kigina kia CDF kigachokua twina wirigiro CDF ithirwa irio nutwa project iria itethagia na ekarega kwija ondutoka tulasimisa tugachwa njira iria tukomba okuria nacio mugongo yetu tu MPs endi itukuromba muno CDF ithirwerio kiripotera Nteto cia Weru kuma Kanyakine gicigo mbunge kia South-Imenti riakwa rietwa ni Mutugi Kare.